atu i sofa pelo Iesu Keriso. Lo tātou alii, lo tātou whaola, o na whai ai o na tātou lia maile ni aso fōu, ma le mata mō fie, o lona anga le lei ata i tātou, ma lana tau singa, i ata i tātou, o tātou lia maile ni tai au, whatalo whātu i so se tasi lava, o ma whai o na whaalongolongo mai, i lana whionga pa ia i le ni tai au, a la tātou o whatasi mā o wile atua, i le tatalo, o na tātou whaalongolongo le li ko le atua. Tātou tatalo whaftaita mai lo anga le lei, whaftai ono lo leo ino o mātou loto, whaftai ono lo tau sia o mātou aina, ia me se foi o mātou tino, i mea umalava ua e whaia fua ina, o vāvenga ia i o mātou soifua mo mātou wola, o lo o mātou wa ai lo a lofa tene mai a te i mātou. Le ala le nao la mātou whaafo i atua le vi inga lava o lawa fio, ina ia wha maua nunga ina, lo vi inga tama, whaatasi ai ma le lalolangi atua, mai lato umalava we mafuta i le nei tai au, o e tali tonu i lo suafa pa ia. Ta maa o le amato saungi mato te whaalongolongo i la upu, a o maila wa fionga pa ia te i mato, i le soifuanga o leo langa tangata tali tonu, ma whaatua i le suafa o Iesu Keriso le alo, o le atua soifua, whaftaia no le avanoa, mo mato maua, whaftaia no lo so ani mai a te i mato, a mātou whaalongolongo i lau upu i le nei tai au, mawalunga, lovi inga, nei maso o mai o le whaababau, and all of God's children say, Amen. We would like to continue our reading today from John chapter 16, verses 16 through to 24. Whaua wina le tātou mata upu le nei tai au mai le whai wina le tātou mata upu le vai asona te anei le mata upu se fulu ma le ono. Ai o le tai au le nei fia a mata nina le tātou whaitau i le whai upu se fulu ma le ono. Anga i le lua se fulu ma le wha. O lo tātou tala noa ina le toi taimi a Yesu ma le au so'o. So we are speaking specifically on those final moments between Jesus and the disciples. We now know that Judas has left. And it's only Jesus and the 11. Mai le mata upo se fulu ma le lima a o lona whai upo se fulu ma le valu. O ina tātou wa ava ai a o tala noa Yesu i le to se fulu ma le to atasi. I lapata inga a Yesu mo le to se fulu ma le to atasi. Remember from chapter 15 verse 18, Jesus is starting to unpack the warnings to his 11 disciples as to what will now occur and not so long in the future. Lea o tātou mana malama o le a maliu Yesu. O lo iai o ia i le pō, male toi pō lea, male to se fulu, male to tasi. A o tala noa ai o ia ma whaape atu o ia te i lātou. Whamai au na upu i le whai upu se fulu ma le valu, o le mata upu se fulu ma le lima. Ua o tōwi loa, ua mua o na ino mai a te au, i lona ino atu ia te o tau. O ai le tala noa Yesu, o le lalolangi. In 15 verse 18, Jesus says to his disciples, if the world hates you, you know that it hated me first. So Jesus is talking directly to the 11 disciples and indirectly to all those who believe. That the world will hate the followers of Jesus Christ. That the world will persecute the followers of Jesus Christ. That the world will eventually kill those who stand for the name of Jesus Christ. But Jesus says the world hated me first. For mai ua tātou talatala no foi I le mata koe se fulu ma le ono ina ua whaapea ona la pata I atu Yesu I ate I lātou e iu ina whasiotia nisi o o tau. Au tātou iai I la pata inga a Yesu le vai aso na tuana I nei na tātou whaalongolongo ai I le wholafolanga a Yesu e whaatatau I le nganuenga a le nganga pa ia I le lalolangi. Tolu nganuenga a le nganga pa ia o lo o ia whaia I le lalolangi I le taimi nei. E o mai le taimi nei. Mua. O lo whaapea o na whaailoa I le lalolangi le angasala. Tātou awa o ingar vai aso na te nei. Aisea a wā ua le wha tua ia te ia.
ua le talitonu le lalolangi i le suafa o Yesu Keriso. Lea ua whaailoa ai ngā luenga a lea nganga pa ia i le lalolangi, le loto o le lalolangi. Lua, whaailoa ngā luenga a lea nganga pa ia i le lalolangi e ala i le āmio tonu. Whamai le whai upuna na tata wa o ina le vai aso na tea nei. Whamai o le āmio tonu, whai paspuru, a wā o te aluatu i lo te mā, tau te le toe, vā ai mai fo'i ia te au. O ai lea o lo tala noa, o Yesu Keriso. O ia lava o le āmio tonu. Tonu, o lo va aia ngā luenga a le nganga pa ia i le lalolangi, i le whaailoa, i le lalolangi, le wha masinonga. O wha masinoina le alii o le nei lalolangi. O whea lai tu, wai le tangata le tali tonu, pēr whai, ua uma ona wha masinoina, sa tani ma le alii o le nei lalolangi. Ua iai matusia le whai unga. O le alii o le lalolangi. A ua whaapea mai Yesu Keriso i ngā nuenga a le nganga pa ia, o lo whaailoa mai fo i le wha masinonga. A wai tu le tangata talitonu ma le tangata wha atua i le wha masinonga e tu fo i le tangata le talitonu. Praise the Lord. Amen. Remember last week we heard the three ways that the Holy Spirit reveals himself to the world. Number one, we read last week that the reveals himself through sin. We read there in chapter 16, verse 9. And when he has come, he will convict the world of sin. Remember the meaning of the word convict is to stand in the courtroom. So when someone is convicted in the courtroom, they are punished or they are found guilty of their sin, or of the call in which they have been brought to the judgment. So we find out that the work of the Holy Spirit, when he comes into the world, will convict the world of sin. Why? Because the world refuses to believe. So there again, there's that word, to believe. Number two, it convicts the world of righteousness, because Jesus himself is the world's righteousness. He's our righteousness before the Father. We learned last week that our righteousness is stained. It's stained, and Christ's righteousness is pure and holy. It convicts the world of judgment, because it says in verse 11, because the ruler of this world is judged. So leo wa tātou whaitawina ma malama o loo iai Yesu i toe taimi. So mana tua au tātou whaitau o loo iai Yesu i le toe pō, o le toe tala no atu i lana au so, o lapata inga i lana au so. Lea wa tala no atu e whaatatau i le ngaluenga ale ananga paia. So, i le tai aune nei, o le whaaua wina o le tātou mata upu, o te whia wha autuina le mata upu po whai upu i le tai aune nei, ma wha mawhai na i le upu lea o le Olioli. O le tātou mata upu tai aune nei, o le Olioli i taimi o faanoanoanga. Joy in the time of sorrow. That's our sermon this morning. We're going to look at 16 to verse 24. E whābainga o te whia tala noa i le tai aune nei, mua o le anganga o Keriso, lua o le loto o Keriso, tolu, e liua le ti ngā e whai ma Olioli. Wha, ia ato atoa lo o tau Olioli. So there are four parts of our sermon that I will use today in these verses. Number one, we'll look at the Spirit of Christ. Number two, we look at the humility of Christ, his humble character. 3, we look at sorrow turned into joy. And 4, we will also look at that your joy may be full. So Christ is still encouraging and comforting his disciple on this final night. Number 2, he is preparing the disciples for what is about to happen. All the 3.5 years of Christ's ministry on earth was preparing these men for this very moment. It was to get them to this point in time in their lives. So tatou oanga i le tatou tusi whaitau i le nita e au.
Amataina le tato whaitau le whaipo se fulu ma le ono. So if we can read verse 16, amatalia e le tato whaitau le nitai au. O le au whaitau ina le wha Samoa, and then I'll get all of us to read the English, please. Wha Samoa, e toi titi, ona o tō lewa ai mai ai lea ia te au. E toi titi foi, ona o tō toewa ai mai ai lea ia te au, a wā o te aluatu I le tamā. In English, please, Iya. Jesus went on to say, in a little while you will see me no more, and then after a while you will see me. A little while and you will not see me. And again, a little while and you will see me, because I go to the Father. O le manatu mua I le nitai au. Tato mai tawina o lo tala noa Yesu I le toa spuma le toa tasi. Tato mai tawina foi o lo tala noa Yesu I le toe pō. O le toe pō foi lea, o lo o whaapea o na tato whaalonga I upo Yesu wha mai aua le atu vale o tō loto. Wha mai e tele isi mea o te fia tala noa I ate o tō, e wha mai ua o tō, ua tumu o tō I le wha noa. So le la o tato I loa, o loo tama whai Yesu e wha amawhanawhana I lona au so. A o le loto le so ua tumu I le ti ngā atu vale faanoanoa. Amene a. Ai le la o tato tau nuu mai a o tala noa pe Yesu I lona au so. A o whewai la tau I le Olioli o Jerusalema. Ma a ngai atu I le maunga o Olive, ma a ngai atu I le whanua ke te semane, toe o nia I tū la, o na tato I loa lea, o na saule o yuta, ma au mai fita Roma, ma au mai le au Fariseo, toe o se ana, toe o se taimi. Ai o loo whaapea o na whaamawhanawhana Yesu I ona soo. La patai Yesu I ona soo. O ana upu le tai au le nei, whamai, e toi titi o na o tō lewa ai mai ai lea, ia te au. E leo se temi mua lea na whaongaina Yesu upu ia. Na tātou whaanonga I upu ia na tātou koe fitu, a lona whai koe tolus from a tolu. Lea na whaapea Yesu I le au iutaia, whamai, toi titi na yaso o te iai ia te oto, I loo aluatu wai ia te ia ua awina mai au. I le pōfo I lea au iai lātou le awhewhe au pito alunga, whamai na whaongaina Yesu upu ia I le mata upe sfuruma le tolu. Ina wa umau na mulu ina o lātou vai, wha mai whai pue tolu sfuma le tolu on tā pue sfuma le tolu. Lau whana aue, e toi titi na yaso o te iai ia te o tolu. Tā pue sfuma whai pue sfuma le iwa I lea lava pō. Wha mai Yesu, e toi titi o na lewa ai mai lea o le lalolangi ia te au. Lona winga, o lo whapea o na saunia Yesu loto o lona au soa. Ele tu mau Yesu I le lalolani. E iai le taimi e mutai lana ngaluenga wha missionare lea o lo a fio mai o ia e tolu ma le awhatausanga o se taimi puu. Lona winga, lea lai saunia Yesu loto o le au soo. E toi titi o na o tau lewa ai mai lea ia te au. O le winga upu ia o tala noa I Yesu I whai upu ia, o lo whapea o na whaailoa mai ai I Yesu. Le saunio Yesu I lona fioae I le tamā. Na wha mai le whaitau wina atoanga o le whai upu lea. Whai mai, e toi titi o na o tau lewa ai mai lea ia te au. E toi titi foi o na o tau toe wa ai mai ai lea ia te au. A wā o te aluatu I le tamā. O le taimi lea o lo tala noa tua I Yesu I lona au so e whaatatau I upu ia, e whaatatau I lona toea fioae. So, tato whaitawina le leina mua whamai e toi titi o na o tau lewa ai mai lea ia te au. E leo tala noa Yesu I lona maliu. Ai o lo tala noa Yesu I lona a fioae I le tamā. A wale leina na so mai ai whamai e toi titi foi ona o tau toewa ai mai ai lea ia te au, a wā o te aluatu I le tamā. O le whaamauninga o ia upu, whamai manatua ina ua mawai le toe tua Yesu Keriso,
Fa se fulu aso na lato mafutai whaatasi ma le au soo, ma I lato uma o e na talitonu. Fa se fulu aso. Mana tua foi ina ua a vae Yesu I lunga o le maunga, ma fioae o ia, ma toi foi atu o ia I lona mamalu. Se fulu aso e vai, ai lilingi mai loa ma le anganga pa ia, I le aso o le pene te koso. Whaamau ni ai upu ia Yesu, o lo whaapea o na tūsia le mta upu se fulu ma le wha, a lona whai upu se fulu ma le ono, se i o le whai upu se fulu ma le valu. Whamai le whai tauna iai, whamai o te whai atu foi I le tama, ona foai mai ai lea e ia iate o tau le tasi feso soani. Whamai ia iat, ina ia tu maupea o ia iate o tau e wha vavau. O le nganga lea e tupu mai iai leo pumoni, e le mawhai e le lalolangi o na talia o ia, a wā ua le ba aia o ia, ua le loa foi o ia, a o tau, ua o tau I loa o ia, a wā e tū maupea ia iate o tau, e iai foi o ia, I totonu iate o tau. Tala noa Yesu I le afio mai o le nganga pa ia. E whamai le sifuru malevanu, o te le tu ua o tau o mātua o ti, o te sau iate o tau. O le afio mai o le nganga pa ia, o le whaatasi mai lea o Yesu, I lona au so. Whai lupa sfuma le ono leo lo tato whai tawina le tai aole nei whamai, e toi titi foi, ona o tau toe wā ai mai ai lea iate au, a wā o te aru atu I le tama. Amen. O lo iai I le Roma, a lona mta koe valu, whai koe iwa, o lo tala no mai e paulo I le kalesia o Roma, e whatatau le nganga o Yesu. Whamai whai koe iwa, a o tau, tau te leila le tino, ai la le nganga, pe a whai e nofo le nganga o le atua I tonu, iate o tau, ai se tasi ua le ia te ia le nganga o ke riso, e le whai le mona. Le nganga pa ia o lo whaatasi ata I tātou o tangata tali tonu I le tai aole nei, o le ata leo le nganga o Yesu I te tonu I a te I tātou. O lo whaapea fo iona whaapea mai le tusia Paulo, Filipi mo mua, a lona whai pa school ma le iwa, pa mai a wā ua o I loa e I u lea mea I lo u manuia, ona o la o tau whaatonga, male fesoso ani mai o le nganga o Yesu Keriso. Amen. Praise the Lord. So I tai aole ni, au tala noa mai Yesu, e toi titi ona o tau lewa ai mai lea ia te au. Ai whaamau nia lea fio mai o Yesu, I lona au soo, maona tangata, ina walilingi mai le mana o le nganga pa ia. Amen. So this morning we're reading about a joy in a time of sorrow. So we now understand that Christ is talking to his disciples and preparing them for his upcoming death. In that preparation, he's talking to them in the middle of the night. He's spoken to them about the fact that he will go away. He has said, do not let your heart be troubled. He knows that the disciples worry. But this morning, he's also spoken to them about the Holy Spirit. In verse 16, we read this morning, it says here, a little while you will not see me. This is referring to his ascension or his return back to the Father. The second part of that verse it says, and again, a little while you will see me. So, this might be a little bit confusing, but we're just going to break it up simply. The first part of 16 says, a little while you will not see me. Jesus is referring, after his resurrection from the dead, he spends 40 days. What is that? 40 days is a little while. It's not a long while, it's a little while. So he spends 40 days with the believers. After the 40 days, he returns to the Father and ascends to heaven. That's the first half of verse 16. The second half of verse 16, it says, and again, a little while, you will see me because I go to the Father. What is that referring to? This is referring to the coming of the Holy Spirit. After 40 days, Jesus ascends back to the Father.
after 10 days, Praise the Lord. remember the verse says, and again, a little while, the Holy Spirit comes on the 120 in the upper room. But Romans chapter 8, verse 9 describes Jesus as the Spirit. It says there, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. So when the Spirit came down after 10 days, that's Christ returning to the believers and fulfilling the words of verse 16, where it says, a little while you will see me again, because I go to the Father. How do we confirm this? If we read verse 5 of chapter 16, it says there, but I go away to him who sent me. That's the Father. And none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. But now I go away to him who sent me. So this morning is the Spirit of Christ that he comforts the disciples with. Amen? And it's fulfilled in the fact that he went back to heaven 40 days after his resurrection. The Holy Spirit comes at the day of Pentecost, which was 10 days after. And Christ speaks to us in chapter 14, verses 17. Chapter 14, verse 17 says this, for he dwells with you and will be in you. 18, it says, I will not leave you as orphans. I will come to you. The fact that we have the Holy Spirit with us today is evidence of Christ here with us today. What does the Holy Spirit do? It reminds us of the words of Jesus. It teaches us of the words of Jesus. How does he do that? Through the scriptures. Praise the Lord. Amen. So le tae nei o le manatu mua o le anganga o keriso o lo whapea o na oa o mai ei le upua le atua ia te i tātou. So o lo tu mau keriso i te tonu o le tangata whaatuatua e awala i le anganga pa ia. O le ala lea ua tātou wa ai ei keriso o lo o ngā lue le anganga pa ia i le loto o le tangata talitonu. Christ dwells in believers through the Holy Spirit. In that sense, we see Christ. Praise the Lord. Amen. So, whaua wina tatum taupule ni tau, whaiupe suma fitu, anga i whaiupe suma leiva o le a tatum whaitawina whaatasi le wha Samoa. And then I'll read the English 17 to 19. So, suma fitu ia. E toi titi o na utou le wa ai mai e e atea. E toi titi foi o na utou toi wa ai mai e e atea. A wā o te agua tu i te ngā. O na la tau whapea ni lea. E se ale nei mea ua ia whitalai mai ai. E toi titi tātou te le i roa le mea ua ia whitalai mai ai. Ua si la fia e suna o la tau fia te sili mai ai atea. Ona whapea atu lea o ia i a te ngātou. Pētou te whilawhirawa i ea i le mea na o whai atu ai. E toi titi o na o tau lewa ai mai ai mea i atea. E toi titi foi o na o tau toi la ai mai ai mea i atea. Amen. Verses 17 through to 19. Then some of his disciples said among themselves, what is this that he says to us, a little while, and you will not see me, and again, a little while, and you will see me, and because I go to the Father. 18. They said, therefore, what is this that he says, a little while? We do not know what he is saying. 19. Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, are you inquiring among yourselves about what I said? A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me. O manatu lona lua o te whiatala noa i le tai aole ni, o le loto o keriso. The second part I want to speak about today is the humility, or the humbleness, or the selflessness of Christ.
So i le mataupu o lo tatou whaitawina, o lo tala noa Iesu I lona au so. Leo a matalia le tatou mataupu I le tai au le nei, I le whaailoa mai o le nganga o Keriso. Amen? Leo o tatou I lofa mai e toi titi ona o tou le toi wā ai mai lea. E toi titi foi ona o tou toi wā ai mai ai lea ia te au. O le wha maoninga ua fio mai Iesu, e au wala le fio mai o le nganga pa ia. Ai whamai whai pa sumai fitu, whamai ona whetau tala I lea o isi so o pe se a le nei mea ua ia whetalai mai ai manatua. O loo nunumi loto ma fau ma loto le au so o I mea u malawa o loo tala noa tu ai le whaola ia te I lātou. In verse 17 we read that some of his disciples said among themselves, what is this that he is telling us? It's representing that they are in a state of questioning. They are in a state of uncomfortableness. And they are wondering, what is he trying to tell us? Remember, this is the same night that Jesus has said to them, do not let your hearts be troubled. Manatua o le pōlawa lea na whaapea tu ai e sui ona so, aua le atua tu vale o tau loto. O le pōpo I lea whamaia le whaiupu e luasfulu malfitu o le Ioane e sefulu ma le wha. Whamai ua lātou o lo manuia o te avatu ia te oto, o te le avatu ia te oto whaapei o na avatu ele lalolangi, aua le atua tu vale o tau loto. Aua fo'i tau te matatau. O le loto lea lo iai I le au so o I le pō lea. Sfulu ono whaipu e ono, o lesi loto le whai mai, a ua tu tumu o tau loto I le faanoanoa. So the hearts of the disciples this evening, it says there in verse 27 of chapter 14. This is a description of their hearts. Jesus says, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So the disciples are troubled. The disciples are afraid. Why? Because Jesus is starting to talk about leaving them. But their whole thing was, we have found the Messiah. He has come to conquer the world, without realizing that this Messiah first came to die. In 16 chapter verse 6 it says, but your heart is filled with sorrow. It says, because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. So we understand that the hearts of the disciples are filled with sorrow, filled with fear. They are afraid. O le pōfo I lea na whesili ei tōma, whamai mātou te mawhaia whape whea o nei loa le ala. Le pōfo I lea na whesili ei Filipo, Yesu, whaeloa mai le tamā, o na ngatai lea o mātou manao. O le pō lea na le mana nao ai le au so ina ia whapea mai Yesu, e toi titi o na o tau le toi wā ai mai lea ia te au. Wa mata o na popole le au so, whamai Yesu e ino mai le lalolani, e whasio tia o tau e le lalolani, e whaasalaina o tau. O mea o mai na le mana nao iai, le au so e whaalongolongo iai. Le ala ua sila fia fo I Yesu, ina ua whape atu Yesu, e toi titi o na o tau le toi wā ai mai lea ia te au, e toi titi foi, o na o tau toi wā ai mai lea ia te au. Whamea, o na lato whetau talatalai loa lea. Whamai le whesile le au so I le whaifu e se fulu ma le walu. Whamai o na lato whape ane lea, pese a ele nei mea ua ia whetalai mai ai e toi titi. Tātou te lei loa le mea ua ia whetalai mai ai. Te lei o manatu sai loto le au so a. O tātou I loa le o lato whesili, te lei o mea ua whaapea o na atu vale ai o lato loto. Pe matatau ai o lato loto. Ai wa ai le tali a Yesu, sfulu maleiva, ua sila fia e Yesu lo lato fia fesili mai ia te ia. O le whaola lea lo tatou au auna iai, le loto o Keriso a. And amongst all their fears, and amongst them being afraid,
in amongst Jesus, telling them that they will be persecuted and killed, and he will, a little while, no longer be with them, although they wanted Christ to remain with them forever. Christ is preparing his disciples for his departure. But Jesus realizes that they still have questions, because 17 is a question. What is this that he says? 18 is a question. What is this that he says, a little while? We do not know what he is saying. These are all questions of a group of men who are in a state of fear. But Jesus says in 19, now Jesus knew that they desired to ask him. I want to present here a Jesus who is ready to return to the Father. Amen. Le Yesu lea wa sauli o na toe a fio atu I le lani. Le Yesu lea na sila nei loa Yesu lona I unga. E maliu o ia. Nei loa Yesu na fio mai o ia ina ia oti. Na sila fia fo I Yesu e ele aso e toe whatuina mai ei o ia nai e oti. O sila fia fo I Yesu ua lata o naso e toi fo ia tuai o ia I le tamā. O sila fia fo I Yesu ua lata o naso e toi fo ia tuai I lona mamalu. Aiva ai le loto le whaola, fa mai ua sila fia Yesu lo lato fia fesili mai ia te ia, ona whaapea lea o ia, pe tau te whe lafo a I ea I le mea na o whai atuai na. Le pō lea, o le loto ato le whaola, na whaali ailo na loto maulalo a. E ui lava I nei loa Yesu o le ato e foi o ia I le tamā, ai o le pō ato lea na ia manatu ai, ma lofa ai, ia te I latou hia o loo ia te ia. Mana tua whaipu e mua on tapu suma tolu a, wa ia lofa I ona tangata ua o I le ngata anga. Le pō atoa lea o le saunia o loto o lona au soo. Le loto lea Yesu wha mai le Filipi e lua whai upo e whā se I o le lima. Wha mai awane taitasi ma wa ai I ana lava mea. A ia taitasi ma wa ai I mea isi. Ia yate o tau fo I lea lava manatu sa ia ke riso Yesu. E le I manatu Yesu yate ia lava. E le I manatu Yesu o le atoi fo I o ia I lona mamanu. O le ale mea le olo manatu ia Yesu. Le toa spuru ma le toa tasi lea. Wa atu vale, ma popole, ma matatau, ma fefefe. A o mea lava o saunia Yesu, ma la patai ia Yesu, ma whaamalosi atua Yesu. Ma na tua amata maimta ko su matolu, ia o tō whealo fani. 13, Jesus says, love one another, look after one another. Then we get to chapter 15 and he says, be warned. You will be hated. You will be persecuted. And he tells them about the Holy Spirit. The Holy Spirit will come and comfort and help you. And right to this moment, they're asking, what is he talking about? Out of the frustrations of their heart. And yet Jesus still humbles himself. I call this the humility of Christ. Because he's getting ready to die. He knows he's about to die. He knows that he's about to return back to the Father. He's about to return back to glory. Praise the Lord. He knows that his time is coming to an end here on earth. And he loves and desires to be with the Father. But instead of preparing for his death and then preparing to ascend back to the Father, what does he do? He prepares the disciples. He comforts the disciples. He warns the disciples. It's his humility and his selflessness that in Philip describes in Philippians 2,
verse 4 and 5 describes Jesus' humility like this. Chapter 2, verse 4 and 5. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ. Praise the Lord. The humility of Christ. He did not look out for his own. He was the ultimate example of looking out for others. The humility of Christ. Amen? So le tae au le nei o tatou tilo tilo o le anganga o Keriso. Le tae au le nei o tatou tilo tilo I le loto o Keriso. Le loto fu il whaola na ia whaapea o na nau atu ai I le auso. Ma ia tala no atu ia te lato e li ua lo lato tina whai ma oli. Lea la tatou whai tawina I whai upu ia se luas fulu matasi ma le luas fulu ma le lua. If we can read together verse 20, 21 and verse 22. Mawalo tusi ona tatou whai tau ia. Moni e moni, o te whai atu ia te uto, e tangi o tō muta whai tangi o we, ai oli ran, e ti ngā o tō, ai li uaro o tō ti ngā o a whanau se whine o ti ngā iwi, a wā o ilo naso, a mona whanau mai o lana tana, ua le te manatu e ia lona ti ngā, ona ole oli, ina ua whanau mai le tangata I le lalulani. O le ne foi, ua maua nei o tō ele ti ngā, ai tātou te whenua I maa, ona oli ai lea o tō roto, e le ari e se ina foi e se tasi lo o tō oli. Can we read verses 20 through to 22? Ia? Truly I tell you, you will weep and mourn, while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. A woman Giving birth to a child is pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Amen. And your heart will rejoice, and your joy no one will take away. Lea o tātou malamalama, e toi titi ona o tō leto e wā ai mai lea ia te au. O lo tala noa Yesu e whātatau lea whio mai o lea nganga pa ia, o lea nganga o Keriso, lea nganga o Yesu Keriso, lea o tātou malamalama. Tātou malamalama fo i lea ni tāu le loto o Yesu. Ina ia whaapea ona whesosoani, ma whaasoa, ma whaapea ona tu watu lona ato o toa, I le saunia o lona au soo. I le whamatalanga, na ia whaapea ona tu watu aila ia o se whaataitai o se ata whaataitai I manatu maloto o le au soo. We now have learned this morning that Jesus, the Spirit of Jesus Christ, when he says that a little while you will no longer see me, but a little while longer again you will see me. And we understand that that's him ascending back to the Father, and a little while longer you will see me again. That's him returning in the presence of the Holy Spirit. Then we understand that the heart of Jesus Christ, his humility to continue to comfort his disciples. And in verses 20 to 22, he gives us a picture example. He gives us an analogy. And so in verses 20-22, I le whaita wino whai upuia, o te whia au mai e se whaurutala whapea, li ua le ti ngā e whai ma oli. So the third part of our sermon this morning is that sorrow is turned into joy. Malamalama matata le upuna oli. O le mana ia o le whiau I le nitaia, ona o le tumu le au so I le faanoanoa. O le tumu le au so I le mata. O le tumu le au so I le fefe. A le loto ato le whaola I ia saunia le au so. Na ia tala noa I le au so I le oli o le tangata talitonu.
This night, the disciples are filled with fear. They are filled with being afraid. They had questions. They do not want Jesus to leave. But what does Christ do? He speaks to them about joy. E whamai whai upu e lua se fulu, e moni. O le mea moni leo lo tala noa i Yesu i le toa sifulu ma le toa tasi. O le mea moni male faa maoni. O le ale mea moni, whamai e tangi o tō matau whai tangi a we, ai oli le lalolangi. O le ale winga o le whamatalanga lea, o loo tala noa Yesu i le taimi e whaasata roinai oia. O loo tala noa Yesu i lona maliu. Toe oni nai tu la. Toe o se ana. Ona whaataunu wina lea o le fina ngalo pa ia o le atua. Ai whamai Yesu e moni o te whai atu yate o tō. E tangi o tō matau whai tangi a we. Ai oli le lalolangi. I le maliu o Yesu whaapea le lalolangi. Whaapea le au Fariseo. Whaapea i la tō na whaasalaina Yesu ma whaatau nuu. Folanga a Pilato maherota. Ua la tō manu ma lo. Ai pa ngā, whamai le whai unga upo Yesu le tai au le nei, e ti ngā o tō, ai iua ro o tō ti ngā ea ma oli. Ai sea, o le tangata whaatuatua e tali tonu mai loa o le maliu o Yesu ke riso na mafu ai lo tātou saolo tonga. O le maliu o Yesu na mafu ai o na whaasaolo toina le tangata sai tia. O le maliu o Yesu, o le mea sa whaapea o na whaafia ina ai le lalolangi. Sa whaapea le ali o le lalolangi ua manu malo. Ai whamai Yesu, e ti ngā o tō, ai li iua lo o tō ti ngā ma oli. O le tai au le nei, whamai e whape whea la o na li iua lo o tō ti ngā e whai ma oli. A lea o lo fola e Yesu, lea fio mai o lea nganga pa ia. Lea fola e Yesu, le fesoso ani. Whamai a ia le mata upu e, a matanga mata upu lea aipe itai, o le upu moni lava o te whai atua iate o tō. E au ngā iate o tō pe a anu ese, a wā a whai o te lea anu ese, e le maliu mai iate o tō le fesoso ani. O a fua o lea nganga pa ia, o le alofa oli. Amen. Whamai le mua Tesalonia nām tāku mua whai upu e ono. Upu Paulo I le kālesia. Whamai sa o tō whaawao mai fōi a te I mātou. A tō ma le alii ina ua o tō talia le upu I le puapua ngā tele. Male oli mai le anganga pa ia. O aina te au mai le oli. O le anganga pa ia. Praise the Lord. Roma suma whai pe suma fitu, a wā o le mālo le atua, e le o mea ai ma mea inu, a o le ame o tonu, male fi le mu, male oli I le anganga pa ia. Amen. Le whamai Yesu, e ti ngā o tō, ai li iua no o tō ti ngā ma oli. Ai sea, e fio mai le anganga pa ia. Ai sea, e toi titi ona toi ba ai mai lea iatea. Yesu keriso, le nganga o Yesu, le mana o le nganga pa ia. Amen. So this morning, the third part of our sermon is that sorrow will be turned into joy. And we read there in verse 20, most assuredly, Jesus is about to speak truth. And he says, most assuredly, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. What does that verse mean? Jesus is talking about his death. He's talking about when he was crucified, the world rejoiced. And he was saying to his disciples, you will weep, you will lament because of my death, and the world will rejoice, disciples. But then he says at the end of verse 20, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Why?
Who is the helper that he promises them? The Holy Spirit. It's the helper that will come and help them. Paul talks in 1 Thessalonians 1 verse 6, and he says, you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. Romans 14 verse 17, it has this verse, and it talks about the joy of the Holy Spirit. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. We read the fruits of the Holy Spirit, and one of the fruits of the Holy Spirit is what? Is joy. Amen. So the disciples are filled with grief. They are filled with fear. They are filled, and they have no idea what he's talking about. But he says, your sorrow and your grief will turn into joy. He gives us an example in verse 21. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. As disciples, they're going to face anguish. As disciples, they're going to face persecution. We now know that they will be killed. But Christ says, your sorrow will be turned into joy, like a woman in labor and has sorrow before her hour has come. As soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish. O le ti ngā ma le puapua ngā lea o le a whaafea ngai mai tātou o tangata tali tonu. E matautia le ti ngā ma le puapua ngā e whaasanga ma le tangata tali tonu ma whaatuatua I le atua. Ai whamai le whionga pa ia le atua I le tai au le nei, whamai eli iua lo o tau ti ngā e whai ma Olioli. O upua Iesu o lo tala noa tuai I ngona au soo. E ma whai o nau whaapea tu fo I le tai au le nei, o lo tala noa I tangata tali tonu umalava, e o mai I le taimi le nei. Ai sea, a wai whaafea ngai le tangata tali tonu, ma le puapua ngā, ona o le suafa o Iesu. Ai whamai Iesu le tai au le nei, a whanau se whawhine ua ti ngā ai o ia, a wā a o ilona aso, ua uma o na whanau mai o lana tama, ua le toi manatu e ia lona ti ngā, ona ole Olioli, ina ua whanau mai le tangata I le lalolangi. E le mawhai ona ave se ina foi e se tasi, lo o tau Olioli. Whamai whai pue lua skuma le lua, o le nei foi, ua maua nei o tau ele ti ngā. Leo lo tala noi Iesu I lona au soo a. O lo tumu o la tau I le ti ngā. A ulia fo I le aso e mani wai o ia. Ua tumu I la tau I le matau. Ona tua ina ua tanu Iesu. Whamai ona la tau whaapoto le ina ua la tau matatau. Ua la tau 50. Ai whamai Iesu I whai pue lusu manua. O le nei foi. Ua maua nei o tau ele ti ngā. Ae tātou te toe whailoa I māu. Ne mā neia I o upo Iesu a. Whamei o lo tumu o tō le tina, ae tātou te toe whailoa I māu. Ona Olioli ai lea o tō loto, e le ave e seina foi e se tasi, lo o tō Olioli. Uso mo tō whawhine, le au whātuatua I le neita e au. A whai ua mauti noa I lo loto o oi o le tangata tali tonu. Ma whaatuatua. Ma tuang tau pe suma lima tangata e pii I le vine. A whai o I tātou o tangata e fua te le mai. Le la o tātou I lo o le soo e iu ina whaamata uina. O le soo e ino mai iai le la lo langi. Whamai Iesu e iu ina whasi o tia. Lona winga, o leo langa ato o le soo, o leo langa e whaamata uina, o leo langa e ti ngā, o leo langa e tumu I le faanoanoa, ona o le suafa o Iesu. Ha. Ai whamai Iesu, e li iua lo o tau ti ngā, I le Olioli. Lea mo tātou a o winga le tai au, o le Olioli o le fua, lea o le anganga, pa ia. Ai whamai Iesu I whai pue lusu manua, o le nei foi, ua maua nei o tau ele ti ngā, ona ole Olioli, ina ua whanau mai le tangata tali tonu, ma whaatuatua I le
Whamaile mua molpe te rom tāku mua, whai pui valu, o lo iai whai tau whapea, e le oi loa atu o tau iate ia, a ua lo lofa iate ia, e le o va a iatu nei foi iate ia, a o lo o wha atua tua iate ia, tau te oli oli ai, male fia fia, e le matala tala ina, e sili sili e se lava. Praise the Lord. A Samoa. Tau te oli oli male fia fia, e le matala tala ina. 1 Peter chapter 1 verse 8, it describes our joy. And it says there in verse 8, whom having not seen your love, though now you do not see him, yet believing. So even though we do not see Jesus, yet we believe in Jesus. And it says here, Peter says to the believers, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Praise God. So a mark of a believer is joy, no matter what the circumstances. O le tūlanga o le tangata whaatuatua po le whainonga o le tangata talitonu. O lona oli oli a. Tu salama po le hale whaamatau mai o le lalolangi, ona o le suafa o Yesu. E tū maupea lo o tau oli oli. O le whainonga o le whaatumuina o le tangata I le mana o le nganga pa ia. Le mafuta mai o le alii o Yesu, keriso I ate I tātou I aso uma. Le mafuta o le tangata talitonu I lana a fionga pa ia. The mark of a believer is joy. And now we understand that joy is the presence of the Holy Spirit. We now understand that the presence of the Holy Spirit is Christ Himself with us. Praise God. Male manatu muli muli e maua lea I whaiupu muli muli e lua. Lua suma tolu male lua suma wha. Our final thoughts this morning found in verses 23 and 24. If we can read those verses please in English. And in that day, Iya. And that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Amen. Whaitametato whasamoa, Ia. Tau te leto e whesiri mai ai a te au I se mea e tasi. E moni, o te whai atu I atu o tōru. Mea uma tau te ole atu ai I te tamā. Lopi moa, fōa I mai e ia I atu o tōru. Ua o mai nei lava, tau te rei ole atu I se mea I lopi moa. Nā ole atu ia, ona o tō mawa I lea. Ina ia atu toa ai lo o tau Olioli. Manatu muli, leo o tātou I lo a Eliua le ti ngā e whaima Olioli. Leo lo wha mahalosi Yesu I lona au so, e iei le aso e fia ai le lalolani. E tangi o tau, ma tau whai tangi au e ai Olioli le lalolani. E whamai Yesu ke riso, ai Eliua lo tau ti ngā ile Olioli. Whamai whai lusu matolu, ma le manatu muli muli o te fia wha au tuina whapea, ia ato atoa lo o tau Olioli. Manatu muli muli whamai whai lusu matolu, o le aso tau te le, o le aso tau te le toi whesili mai ai, ia te au I se mea e tasi. Whamai Yesu e moni, o te whaiatu iate o tau, o mea uma tau te ole atu wai I le tamā I loo I ngoa. E fōa I mai e ia, iate o tau. Whatever you ask the Father in my name. E o me I le tūlanga lea I le vāo Yesu ke risa malona au so'o. E le I whaapea o na whesili pe te talo le au so'o pe o le atu le au so'o I le tamā I se mea. Ai sea, o lo whaapea o na whewai I lātou ma Yesu. Mea uma na lātou mana na o ai, na whesili ya Yesu. Ai lea o le a o I le taimi e a whio ai Yesu I lona mamalu. Whamai lea o Yesu I whai pue lusu matolu. O le aso, tau te lea toi whesili mai a te au I se mea e tasi. E moni. O le atala no atu Yesu I le isi upu whaamaoni. He's about to reveal another truth. Whamai Yesu e moni o te whai atu iate o tau. O mea uma tau te ole atu wai I le tamā
I lo I moa. Amen. Le tai ale nei, e li ua lo lato ti ngā e whai ma oli oli. O sila fia Yesu, lo lato ti ngā, lo lato fefefe, lo lato matatau. O sila fia Yesu e ino mai le lalolangi. O lo wha maa losi atu Yesu ma wha ape atu, e li ua lo o tau ti ngā e whai ma oli oli. Ai, peitai, e moni, o te whai atu I atu o tau. E le to ese te mi fa ape tatou te toi tala no ai. Wa ole a toi a fio Yesu I lona mamalu. Ai fa mai Yesu o mea uma to te ole atu wai I le ta ma I lo'u I moa. Amen. O le vaina leo lo ta mawhai le ali e fa ape ona fa amalosi atu I le au so. O le li ua o le ti ngā e whai ma oli. E whai na tā ia E whai na tālo o langa tau tua mo le atua o so tu whawhine. E leo se o langa whai ngofie. E leo se o langa maua ngofie. E leo se o langa e alua lua te I awa maua. Le ai. O leo langa e whai na tā lo soifua au auna I le atua. Na lefa mai Yesu e ino mai le nano lana. E iu ina fasi o tia o tau ona o le suafa o Yesu. O leo langa o le tangata whaolaina. O leo langa e whaingatā. O leo langa tu waifuaina. O leo langa a e talanoa atu. E whaamatau mai. O leo langa e fōlinga mai. E oli ale lalo langi lātou. E fōlinga mai e ti ngā tātou I aso uma. Ai wha mai Yesu e li yualo o tau ti ngā I le oli. Ai wha mai fo I la Yesu e moni. O mea uma tau te ole atu wai I loo I moa. E ele teimi e le mawhai ona tatali ai le tina. E ele teimi e o mai ai le vai. Ai wha mai o mea uma tau te ole atu wai I loo I moa. Wa leto iai Yesu maonona so a. Le whai atu Yesu to asfuma to tasi. O le hao walu I le tama. Ai o mea mātou te ole atu ai I le tama I loo I moa. Wha mai e ale whai unga e fōai mai e ia. Ia te o tō. O a mea uma. Mea uma le alo o maua Filipi e whawhai pe sfuma leiva. Wha mai Paulo ia I le ekalesia Filipi. A o loo atua e wha atoa e ia te o tō. Mea uma e matitiva ai o tō. E tusa male faulai o lona viina ia ke riso Yesu. E tusa male fina ngalo o le atua. E tinga ina oe mau uso matua whawhine. E ino mai le lalolangi uso matua whawhine. E mauti noa le mea le nā. A whai o oe o le tangata tali tonu. E ino sia oe ona o le tala le lei. Ai e tātou mauti noa, e li yualo tātou tina e whai ma oli. A wā oe o le tangata o whaatu muina e le nganga pa ia. Le nganga o ke riso leo o tātou wā o muina. Amen. Ai wha mai fo Yesu, e moni ia o tau wole atu I loo I moa. Ole atu I le tama I loo I moa. A wā wha mai e Filipi, o mea malava e sila fia le atua e wha atoa e ia iate o tau mea matitiva ai o tau. E leo tala noa mai le mativa o le tino. Te mi vana le ua ngata lo malosi ono lo tu lai mo le tala le lei. Le teimi ua whaamatau mai pe inosia oe e tau ainga. Mea malava e mativa ai oe I loa nganga mo le tala le lei. Whamai. E mawhai o na tali mai le atua. Me o malava e whina ngalo ai le atua mo rongo langa tautua mo ia. And the last thoughts, it says that your joy may be full. We now understand the Spirit of Christ, the humility of Christ. We even understand that we were looking at that our sorrow will be turned into joy. May I encourage you as a believer this morning, that as a Christian, you will face persecution. Your life is not meant to be all candy wrapped and blessing all the time. If you stand for Christ, you will face persecution from the world. But praise the Lord, we've learned this morning that our sorrow, what makes us
what the difficulties that we face will be turned into joy because of the power and the work of the Holy Spirit in our lives. But it says there in verse 23 and 24, Jesus says, most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name. We now know from the book of Philippians, verse 19, chapter 4, verse 19, it says there that my God will supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. The Father will supply all that we need by Jesus Christ himself. So when Jesus says this morning, ask whatever you shall of the Father in my name, my Father will give to you. As Jesus talks to the disciples, Jesus also talks to us. The word of the Lord is speaking to us today. 24, it says, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Amen. Whaipa lusuma whaalo whaitawina whapea. Ua o mai nei lava tō te lei o le atu I se mea I lo I moa. Mana tua o lo iai la tō ma Yesu a. So lo no winga I lei o le atu I la tō I le tama e ala I le moa o Yesu. A wao lo la tō whaatasi ma Yesu. Ai a whio Yesu I lo na mamalu wha mai le wha malo se Yesu I le au so. Po le au toa swuma toa tasi. Wha mai I nā o le atu ia. Ona o tō mawai lea. Ina ia ato atoa ai lo o tō Olioli. Spon lima whai koe suma tasi o lo iai whai tau whapea. Wha mai Yesu, ua o whai atu nei mea iate o tō, ina ia tu mawai lo Olioli, iate o tō. Ia ato atoa foi lo o tō Olioli. Sufitu whai pe suma tōru, wha mai le te talo a Yesu I lona tama, o le nei, o te alu atu iate oe. O te whai atu fo'i nei mea a o I le lalolani. Ina ia maua e I la tau lo'u Olioli. Ia ato atoa ai I te tonu ia tei la tau. Uso mo tua whawhine. Le fuola nganga pa ia ole Olioli. A leo o tatu a wina I le tai ao le nei. Whamea o le anganga o Yesu Keriso. Praise the Lord. Amen. Whai wina le whai tau lea whai koe lua swunga le lua whamai. O le nei fo'i, whamai upo Yesu, ua maua nei o tau ele tina. Ae tā tau te toi whailo ai ma'u, ona Olioli ai lea o tau loto. E le ave e se ina fo'i e se tasi, lo o tau Olioli. I'll finish off with John 16:22, where Jesus says, therefore, you now have sorrow. Praise the Lord. All of us as believers, as Christians, if we stand for the name of Christ, we will face hardship. We will face persecution. Some of us will die for the name of Christ. But Jesus says, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. How? The presence of the Holy Spirit within us every single day, and the power of his word. So be blessed, be encouraged, be challenged by the word of God this morning. Tau ina ia whamamia lea tua I lo loto, au e au auna, au e savali, au e tautua, mō lea tua, au e tau ina tupea, le whaolatanga, I so se tasi, e te lua wheloa I le neva yaso. Praise the Lord. Tato tūlai mai. Whae winei tātou tatalo whaatasi, ma'u I le nei tai au. Let us pray together. Follow me in this prayer, in the words of this prayer, and we will then we'll hand it over to Dad to finish up our service this morning. Let us pray together. Tātou tatalo whaftai te mā, lau upu na o whaalomo ai, I le nei tai au. Te mā whawhitai tele. Wali iua lo mātou tīnā. Wali iua lo mātou faanoanoa. Wali iua lo mātou pōpuanga. I le Olioli. Ina ua mātou maua Yesu. Whawhitai ono lau whaolatanga. O whaolai nā iau. Le tangata ngasala. O lea,
o te ola mo oi, ia so uma o totoi. Lord, I thank you for the word this that you have given us joy, that the joy of the Lord is my strength. I thank you for the heart of Christ, to comfort his disciples, to encourage them, and in turn, he has encouraged me today. Praise the Lord for my salvation in Jesus Christ. I pray this prayer in his name. Amen and amen. After tele tamai ne ni tai au, ai wina la upu sa mātou whaalongolongo i ai. Vi ia oe ono mea lei o e saunia mo i mātou, ia alu la upu male mana, ia ola le fatu sa whapea o na tutoina, leli ia au mātou sa vavali, o mātou whaatalitali, i le toia fia mai o lo walu pele o Yesu Keriso, vi ia oe whaavavau, nei maso umalava tama, amene, ma amene. Ia le tua, tatou alana mai lalo, thank you.